Book of Matthew chapter 28 verse 16 to 20. Morana Jesu itse ka mohang. 16 to 20. Barutwa ba leshome le motho o mong ba ya Galilea. Thabeng eo ba e laetsweng ke Jesu. Ha ba mmona ba mo khumamela empa ba bang ba belaela. Yaba Jesu o atamela a bua le bona a re ke neilwe borena bohle lehodimong le lefatsheng. E yang ke hona le ruta ditjhaba tsohle le ba kolobetse ka lebitso la Ntate le la Mora le la Moya o halalelang. Amen. Tswela pele ba bala 20. Mme le ba rute ho boloka tsohle tseo ke le laetseng tsona. Mme bonang nna ke na le lona ka mehla yohle ho isa bofelong ba lefatshe. Buka yana ya Matthew chapter 28 verse tsena tse badilweng di tumme ka hore di bitswe the Great Commission. Phumo e kgolo. Now lebaka leo ena e bitswang Great Commission ka yona ke hobane hona le di-commission tse ding ka hara lentswe la Modimo. E le hore mareka hona le mo a buang teng ka the commission. Commission ke eng? Phumo ya ba apostola. Amen. Matthew o buile ka thumo ya ba apostola. Luka o buile ka thumo ya ma apostola. Mareka o buile ka yena le Johanne o buile ka yena. Mare tsela yeo Matthew a e beyang ka yona e etsa hore thumo yana yeo a buang ka yona e be reng ka hara tse ding e le e kgolo hobane e fihlela sepheo sohle seo morena Jesu Kriste a nana le sona ka barutuwa. Amen. Now ena e reng e yang ka lefatshe lohle le ruta ditjhaba tsohle. Amen. E le hore le bolela evangeli le ruta ditjhaba tsohle ha le keta le ba etsa barutuwa. Amen. Now morutuwa keng e se tolokwe hangata mona. Morutuwa ke motho ya nkang ditaba tsa motho a di dumela. Ha keta ho di dumela a thusa monga ditaba tseo ho fitisa ditaba tsena tsa hae ho di isa bathong ba bang le bona ba di dumela ka tsela e tshwanang. Amen. E le hore na le phapang pakeng tsa motho eo e leng morutuwa le eo e leng fela modumedi. Now modumedi ke motho ya dumetseng ditaba tsa motho. Ha keta ho fella mono ke a dumela. Mare morutuwa wa di nka ebile wa di fitisa. Hallelujah. O thusa ba bang hore ba etse ka ditaba tseo. Now morena Jesu Kriste ha tsamaya mantswe a hae a ho qetela lefatsheng ke yona ana e yang ka lefatshe lohle. E le go sepheo sa rona re le kereke le ha re ka ra etsa dintho tse ngata kerekeng, le ha re ka ra kopana ka dintho tse ngata ra etsa hona le hwane, mare ntho ya mantlha yeo go loketseng ho tsejwa ka yona, yeo go loketseng ho etsa ke o fetoha barutuwa. Amen. Hore ditaba tsena tsa hae re di nke ebe re di fetisetsa ho ba bang. Au, e re ke qale temanena. Ha e qala mane Bibele e re akwa e bale verse 16. Barutwa ba leshome le motho o le mong ba ya Galilea. Thabeng eo ba e laetsweng ke Jesu. Now mona mo re balang teng kereke ya Ntate Moruti Jesu ke ena. Bibele se re barutwa ba leshome le motho o le mong. Now potso ya ka ho wena ke hore na morena Jesu Kriste o nana le barutwa ba bakae ba ba entseng hantsa tsa malefatsheng? Ona na le barutwa ba leshome le metso e mmedi 12. Mane mona mo re se re bala teng o ne a tsamaya le barutwa kapa hono so setse barutwa ba 11. Now potso ya ka gore e mong o kae? Hallelujah. Hallelujah. Wa tsaba kana go nngwe re le batho re na le ho ahlola dintho tsa Modimo.
ka tsela yeo rona re le batho re batlang ho di ahlola ka yona kapa ho di penta ka yona gore re na le ho ba le tshobotsi yeo re fang dintho tseo re nketsa modimo rona di tlameha ho shebahala jwang. Ene ka mehla yohle tshobotsi yeo re nang le yona ke tshobotsi e ntle e phethahetseng e senang mafokodi e senang diphoso e be re re ha ile tjena e sa tla kebe ke ya modimo mare re na le bothata ke bona bo re kopana le bona ke rekeng ya ntate moruti Jesu yeo re ne re na le ho dumela ho felletseng hore ka ho ba yena ke modimo o matla ohle ka ho ba yena ke ya nang le bokgoni bohle thuto ya hae tla tlameha e ananelwe ke kereke kaofela e ratwe ke kereke kaofela e kgodise kereke kaofela e be e etsuwe e phethahatswe ke kereke kaofela mara re bona ntho e fapaneng ka hara kereke ya ntate moruti Jesu. Baratwa ba ka ha re ntse re bolela lentswe la modimo re a hodimo le tlase re le kereke ya modimo re se ke be ra tshoswa ke ho bona mafokodi ke ho bona diphoso ke ho bona dintho tse etsahalang hara rona ntho ena e etsahelletseng ntate moruti Jesu. Ntate moruti Jesu was the best teacher, was the great teacher, was the almighty God. Mara le haile the almighty God hakalo re bona ka ga batho ba 12 a le mong a sa tswa ba siko a ngala thuto ya Jesu kere haeba ba ile ba ngala thuto ya Jesu ba tla ngala ya rona ha ka matsasingara ha re sowe le ha ba re sia ba tsamaya ba re sia re le baga re tla bolela Jesu yenwa re tla dula nneteng yena re tla sebeletsa modimo yenwa le ha batho ba ka tswa kereke le ha batho ba ka re sia ha ba ka le o sia ba ile ba sia Jesu pele. Amen. Ha re soswe ke ha re ntse re fokola ka dipalo re bona ba bang ba ntse ba tsamaya re bona ba bang ba bona di mafokodi ho rona kere Judas o ile a bona bofokodi ho ntate morena Jesu yeo re reng o perfect wena o no boetse o le mang. Amen. So ntho ya nnete ha re bone ka perfection e phethahetseng mara ha mathata a tla ha re fe go nthena ke fake mara e hloka batho ba ka dulang ba re tla dula le ha batho ba ntse ba e soma re tla dula le ha batho ba ntse ba e rwaka re tla idula re tla sebeletsa modimo. Hallelujah. Ke re le ha re ntse re tswa lesolo jena ho bolela efangedi re tswa re ntse re tseba hore hara rona ho na le ba tswang ba re sia mara re ke ra kgathala ho bolela ba ba hore ho na le Jesu tao ya le kona Juda ya na le matla o pholosa ke re le ha o ka ba le marabela sa pholose ka ga rona mara ntho yeo ke etsa hore re stope ho bolela Jesu hobane le Judas o la nna e kwela. Amen. Batho ba ngata ba irate kereke ya pholoso ka jeno jolo ka se ke bontshitse hobane ba e supa dikodi tse ngata ba bona bofokodi bona ba bona bofokodi bona kere e re go jwetse kereke ya ntate morena Jesu Kriste dintho tse o ka di supang bofokodi ba kereke di le tsa bona ha ba di hlaetse Jesu a rona re ne re le boma. Hallelujah. Hallelujah. Kereke ya ntate morena Jesu ho na le motho a bitswang Judas. Bebele e re o ne a utswa tjhelete ya ba apostola nako yeo e ne ile motshwari wa ditjhelete. Hallelujah. Ka mantswe a mang motho eno a bone dithuto tsa morena Jesu Kriste a kgotswe morena Jesu Kriste mara le ha o le jwalo o la nna o utswetsa mamela ai ba motho o la utswetsa modimo o la utswetsa modimo a le ka ga kereke a ikgakantse ba o utswetsa ntate Jesu ba tla le utswetsa hakakang lona matsatsing ha re makala ha re bona ho hlaya batho ba ntse ba ipitsa ba pholoswa ba ntse ba ipitsa bana ba modimo mare e le mashodu a polopiting a utswa ditjhelete tsa batho ka sehlo ha re di makalle dintho tseo ha di etse hore ebe fangedi ha isa leyo kere baratwa ba ka fangedi ntse le teng le ha ona le matshwera a eme polopiting a iketsa ka ke bana ba modimo e ntse le teng fangedi ya pakwa le tshwarelo ya dibe. Hallelujah.
le re kana ba le batho ba ikaketsang ba apara makoko a dinku ba ikena ka ga kereke ya Modimo ba etsa ka ke gona taba yo ha re sose empa re ha re duleng ho Modimo ha re duleng ho Modimo ha re duleng ho Modimo le abantse ba bateng. Then the 11 went to Galilee, to the mountain where Jesus said they should go. Baya tabeng yeo Jesu a itseng ba ye ho yona ke re baya ba se ba shota re ke le jwetse baratwa ba ka le ha ona le ba setse morao ha ile tabeng ya Jehova re tla fihla ha ile tabeng ya Jehova re tla ya le ha ona le ba re somang ba re bonang re fokola mare tabeng ya Jehova re tla fihla re tla dula le ha re se re shota. Amen. Hallelujah. Dikabang le dintwa tse hlahang ka ga kereke ha di tlo etsa re lahle Jesu mara di tlo re etsa re pheshella tabeng ya Jehova ho feta maobane hobane ho yena bophelo bo teng ho yena poloko e teng maratwa wa ka dula le ha bana ba ka o siya ba re le bophelo swa bana ba utukeng o ba jwetsa hore ha ba nkutlu ke bana mare nna ke tla utlwa Jesu ke tla rata Jesu ke tla tshepa Jesu ke tla sebeletsa Jesu. Dintho tse negative tse etsahalang around you di skebe tsa lahla tshepo ya hao tsa lahlisa tshepo ya hao ho Jesu. Jesu la nna a fetohelwa ke batho bao a ba ratileng. Hallelujah, hallelujah. Judas Iscariot ha utswa tjhelete fela mara hona le nako eo a ile a itjwetsa hore ke lo rekisa le yena Jesu. Hallelujah. Wa bona boshodu bo kala ka ntho e nyenyana o ka dile ntsa utswa tjhelete ya mokota wa kereke ya ntate Jesu ha ke tsebe la bona e shota ka bola bona ho sa lekane e re ko jwetsa bollo tsane bo bonyenyana bo motso buisa ha o tlo khotsofala o tlo crashitwa o tlo ya hodimo ko sokoloe ka jeno hobane hona le Modimo ya ka o fa mohau mara ha o sa bato o tlo crashitwa boshodung bo ena o tla crashitwa o tla fihla station sa o qetela one day. Hallelujah. Ya ba hunka morero etsa morero wa ho ya ho batho ba ntse ba batla Jesu a re ke a utlwa le ntse le batla ho Jesu nna nka le bontsha yena nka le fa yena ke re nka le rekisetsa yona ha le ka la mfa tjhelete ba ratwa ba ka le matsatsing ana ka ga kereke hona le batho ba le solo la ho nka ditaba tsa hao ba ho nka ditaba tsa kereke ena mafokodi a rona ebe ba pepesa ka ntle ba re nka le rekisetsa yona kereke ena ya Jesu ke re hona le batho ba o Satana ntse ba sebedisa le ka jeno ho senya kereke ya Jesu mare ska ba wela ka ra batho ba senya wela ka ra mokgahlelo wa batho ba hantato ya Modimo hobane ya senya Modimo tla mo senya le yena. Hallelujah. Ha re so wena ho ka ba wa jala le bitso la rona hohle wa re senya wa re rwaka hona le ya re lwanelang ke tau ya le lekora Juda mohlanga hlahang mohlanga burumang. Hallelujah, hallelujah. Judas a rekisa Jesu a re nka le faena a rekisa Jesu ana fepuwe ke Jesu. Hallelujah. A rekisa Jesu ane a thusitswe ke Jesu. Hallelujah. Ha re makale la re bona batho ba o ba bolelle senyefangedi ya ba ba pholoso ba rata Modimo ka jeno ba se ba ema kae kae ba re rwaka bene ba kale pele ba rwaka Jesu a ba fepile. Ha re makale la re bona metswalle ya rona ene tsama le rona e re lahla re sia re bua hampe re rwaka ba kadile pele ba rwaka Jesu a o gona ne re le bomang bebele re mohlanka ha moholo monga ha ba wakile Jesu ba tlo go rwaka ho loka. Hallelujah, hallelujah. Bebele re the 11 ba se ba setse ba 11 ha ba fihla tabeng ena verse o balele nna ha ba fihla tabeng ya Jehova ho thwe wa etsa la jwa ha ba mmona ba mo khumamela ho thwe ha ba bona Jesu ba mo khumamela ya ha re fela ba mo khumamela. Okay, tsela pele empa ba bang ba belaela empa ba bang ba belaela ke re Judas o sa tsamaile
ho so setse ba 11 ke re le bona ba 11 ha ba bona Jesu ba bang ke ha ba mo khumamela ba bang ke ha ba bilaela ke re le kereke ya Modimo ntse le jwalo le matsatsing ana le ka ga kereke rena le batho ba khumamelang Jesu gena le ba bilaela mara ka o fela re bitswa ka lebitso le 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 re sheba hala ka re ntse re tshwana mara ka ga gona hona le ba khumamedi empa hona le bo ga dipelaelo bo ma dipelaelo amen hona le batho ba ba ka ga kereke bo ka ba intse se lekana le satane ya go ngana kwena ka o fela a dula ka taga dipelaelo ka ga kereke mosebetsi wa hae go batla dikodi tsa kereke le o ka o batlana le thongwe le ngwe e sa tsamayeng hantle ebe o ntsa belaela ebe o ntsa complain morato wa ka ha re sowe e etsa elletse ntate moruti Jesu go ba le wena ka ga gona ha o re makatsi mara o tlhokela batho ba ka dulang worshiping ba re tla worshipa le ha ba ntse ba belaela re tla khumamela Modimo le ntse ba re soma re tla boka Modimo le ha ba ntse ba belaela ba sa modumele re tla boka Modimo kereke ena le mekgahlelo tse mmedi ya batho ba dumela Modimo le ba belaela Modimo mara ba ntse ba le ka ga kereke amen ha ona ntho go jolo ka ho tsamaya le batho bo nahanang le ya nka e lengwe le bona a tshia le nka e lengwe amen ha o bohloko ho tsamaya le batho bo nahana hore batho bana ba rata ntho tse o di ratang a tha bona ba di rata amen morana Jesu Kriste ya boko haholo mara let me tell you we shall worship the Lord re tla khumamela Modimo thabeng ya Modimo ho sa nna tse hore na maemo ke a fe amen so ha o bona kereke ya Modimo ha o bone ntho perfect mara bona ntho ya batho ba nang le diphoso tsa bona mara ba sepile Modimo ho ba cleara diphoso tseo tsa bona morana Jesu Kriste a boko haholo gana batho ba ngana ba se ba sa rate kereke ya pholoso ba dutsing hae ba re jwale ho a tshwana ke moferefere ho a tshwana gona re sa tla ikena ha re sa tla ya mono mara megatlong ba ntse ba tloa ba jwe megatlong mehlaena kaofela ha se le mo se fela hona le aba le yang ka mogatlo tšhelete ya mogatlo kaofela e be o re o khothoditswe mara January ba joina mogatlo kaofela mara kereke ba ha ba enke ha ba ye hobane ba re ba jwe kerekeng amen ha ba ye kerekeng hobane ba re ba entswe hampe kerekeng ba ga twa ba ka re phela dising tseo moya wa ha o loketseng ho lwanela le ha ona le batho ba negative ka hara bophelo ba hao re phela dising tseo tlameha ho ba manganga a halalelang hore haeba ba bapala I'm not going to play I will do the will of the Father ba ntse ba bapala amen ha re tswele pele ya ba Jesu wa tamela a bua le bona a re ya ba Jesu wa tamela a bua le bona a re ke neilwe borena bohle lehodimong le lefatsheng ke neuwe borena bohle lehodimong le lefatsheng let me tell you Jesu o re o neuwe borena bohle lehodimong le lefatsheng mara before a newa borena bohle lehodimong le lefatsheng o ile a kopana le kholotso ya borena bohle batho ba ngata ka ga kereke ba rata ho fumana dikatlao tsa Modimo mara ha ba rate tsela e isang dikatlaong tseo ha ba rate tsela e gravel e makukuno e isang dikatlaong tseo ba ratwa ba ka ho lo fihla mo Modimo a itseng o ya hona teng o feta dinthong tse bohloko bophelong bona Jesu la tlameha a shwe sefapano ho ga lo fihlela borena lehodimo le lefatsheng Jesu la tlameha a tshepiso borena pele ke re ha ke ta o fasta 40 days and 40 nights ke ha Satane a tla fla mo tshepisa borena a re nka o fa maruo ohle a lefatshe hobane ke na le ona amen e reng ke le jwetse re phela ka ga nako ya kereke e se batla maruo ohle a lefatshe mara ba batle Modimo o fana ka maruo ohle a lefatshe mentho yeno e entse go Satane a romelle ditho tsa hae tse tla o fa maruo ohle a lefatshe maro sena Modimo but monne mo ho thusang ho bua lefatshe lohle maro lahlelwa ke moya wa hao na mona morena Jesu Kriste hore ke neuwe matla ohle lentswe lena matla le sebiseng mono ke lentswe le bitswang exousia le bolelang the will to do ka moka kapa matla a ho etsa ka mo o ratang ka teng
e le gore Morena Jesu Kriste o na le matla a ho etsa ka moo a ratang ka teng. Ha tlo hore ke le fa ona matla a tshwana baratuwa ba ka, Modimo o fana ka matla ho batho ba dutseng ho yena, ho batho ba mo tshepileng ka hara maemo a seng monate. Hallelujah. Mme ke molaetsa wa ka letsatsi le ko go se ka ba ba kgathala le ha o na le dintho tse jwang, ya ba ntho tseo di etsa gore o tloella o sebeletsa Modimo hobane ho na le mathata a itseng. Mathata ao ke ona o a shagela gore Modimo a tlo o tshepa bona gore eno ke lefiso leo ke le tshepa gore le ka le sebedisa bophelong bona. Morena Jesu Kriste qetellong ya dintho tsena ho bana ba setseng hore ke neuwe borena bohle, mme borena bo ke le nea bona e yang ke hona ka lefatshe lohle, le ruta batho bohle, le ba jwetse ka tsa mmuso wa ka. Baratuwa ba ka, re etseditse ho ruta batho ka Jesu bana re fuwe matla o etsa jwalo. Tswela pele ka temanelo re iqeteng. E yang ke hona le ruta ditjhaba tsohle, le ba kolobetse ka lebitso la Ntate le la Mora le la Moya o halalelang, mme le ba rute ho boloka tsohle tse ke le rutileng tsona. Mme le ba rute ho boloka tsohle tseo ke le rutileng tsona. Tswela pele. Mme bonang nna ke na le lona ka mehla yohle ho isa ka ho sa feleng. Let me assure you, ke qetile. Modimo na le wena ho isa ka ho sa feleng. O na le wena le ha o ka utlweka ka hayo mara o na le wena. O na le wena le ha o ka utlweka ka haufi le boteng ba hae, but God is with you ka mehla yohle. Hallelujah. Mare o na le wena ka mehla yohle ha o le ka hara thato ya hae. Hallelujah. Batho ba ngata ba batla Modimo a be le bona ka mehla yohle, ba be le matla ohle mare ba se thatong ya Modimo. Now thato ya Modimo e ka hodima dintho tsohle. Morena Jesu Kriste a boko haholo ke ena ebile bukeng ya Matthew chapter 24 verse 14 Bibele re, for the gospel of the kingdom shall be preached, evangeli ena ya mmuso e tla bolelwa lefatshe lohle ho ditjhaba tsohle, ebe hona bofelo bo tlatla. Hallelujah. Now bofelo ba lefatshe bo dutse hodima phatlalatso ya evangeli ya Modimo ka lefatshe lohle. Mme haeba hona le ntho eo o loketseng ho etsa ho attracta favor ya Modimo bophelong ba hao, ke ho kena businesseng ya Modimo. Hallelujah. Business ya Modimo ke hore evangeli ya hae e anele ditjhaba tsohle, e anele batho bohle, ha se le hore ba itumela mara ba iutlwe. Amen. Mme o ska ba ba kholotseha ha o bona o bolela evangeli ba sa enke. No, ntho eo re e batlang re ha bopaki ba hore ha ile wena o tsebile o entseng ke taba hao. Amen. Now kereke ya Modimo e tlameha ho ba in the business of winning the souls. But unfortunately kereke ya Modimo ha in the business of winning the soul. In the business ya ho bona matsatsi a bofelo a phethahala mara ha e thusane hore matsatsi a bofelo a phethahale. Now bofelo bo tlatla mohlang evangeli e fihletse ditjhaba tsohle. E le hore le tshwao la matsatsi a bofelo ke evangeli ya Jesu ha e bolelwa ka matla ho lo fihlela ditjhaba tsohle. Ha se o hlahwa AI ho maka hore ke matsatsi a bofelo. Amen. Ha se o hlahwa technology ho maka hore ke matsatsi a bofelo. Ha se o hlahwa Facebook, ha se o hlahwa dintho tseo re ka ga di bonang di hlaha ebe re joe ho so hlaha 1 2 3 e se le bofelo ba lefatshe. No, bofelo ba lefatshe ha e ba le a bo batla ba ratwa ba ka anafatsanya evangeli ya Modimo ka lefatshe lohle. Ke yona ntho e facilitating ho khutla hwa morena wa rona Jesu Kriste. But unfortunately re le kereke ya Modimo ha re sana thasello le taba ya ho facilitate ho khutla hwa morena Jesu Kriste. Re na le thasello ya dintho tse itseng tse fapaneng. Ya rona re phela ha monate ha kae, re rua ha kae, re fihlela dintho tse itseng ha kae. Mara baratuwa ba ka, mandate wa hao ha o be ho etseng thato ya Modimo. Ye eleng ya ho hapa meya re hapela ho morena Jesu Kriste. Amen. Le ha o thusana Bibele ka nako nngwe na le bua taba tse thata. Wa tsa Bibele e re etsang batho bohle re ke buela lona batho ba buing ka menehelo hore okay fine, ha ke na le monehelo wa ka ke na le tjhelete ya ka nka fana ka yona hohle moo ke ratang as long as ke fanne ho lekana.
wa tsa ona le mo modimo a bang selfish teng ha tla tabeng tse hore etsang batho bohle hantle mara haholoholo ba ya dumela e le hore ho fana ho di kgutsana ho etsa hantle mara haholoholo ho fana ho pusheng agenda ya mmuso wa modimo. Amen. Ho pusheng ho etsa bonnete ba hore ba efangkgedi ba ya tswa ba bolela efangkgedi e sempa e le bo madimabe ba hore ha ba nehelwa go ba lo bolela efangkgedi ha ba sa nehelwa ha ba sa tsamaya ba lo bolela efangkgedi ba reka difojule. Amen. Mara hantle seo modimo a se hloka hore re se etse ke hore re facilitate taba ya efangkgedi go lo fihla. Ke seo kereke e leng sona hore ebe kereke e teng ha re teng ho fela re tlotla re sheba hore na worship team e tena hantle ha kae, ha re teng ho fela re tlotla re sheba hore na di-program tsa rona tsa kereke di tsamaya hantle ha kae, ha re di lobe ha kakang. Taba ya mantlha ke hore re kwetlisetswe hore re lo ba batho ba winang meya re winela Jesu. So it's either why o lo I wina e le wena kapa o thusa ba ya go lo I wina, mare ma o tlameha o nka kgato tabeng ya ho hapua ho meya e ka ba ka thapelo ka tšhelete ka boteng ba hao ka ho ya e le wena. Mandate wa rona o tlameha ho beng gapong ya meya, mara unfortunately o ke wa ya wena o sa ruteya enough ho tlo tseba na o lo reng ha o fihla na. Hallelujah. So Bibele re yanka lefatshe lohle le ba rute go boloka dintho tsohle tseo modimo a lelaetseng tsona. So o loketse ho tseba dintho tseo modimo a lelaetseng tsona o tlo tseba ho ba ruta ho di boloka. Morena Jesu Kriste a boko haholo. So thapelo ya ka ho lona ke hore ba ratwa ba ka ha re keneng gapong ya ho haha mmuso wa modimo. Tshepiso e ko fang yona ke ena, o ke ke wa ba haha mmuso wa modimo ya ba monga mmuso wa ho sheba fela. Amen. O ke ke wa thusa modimo mandate mo ha sheba modimo ha ana bothata ba hore a ka iketsetsa mara o kgethile hore e etswe ke botho ho motho ye mong. Morena Jesu Kriste a boko haholo. So my prayer with this church gore modimo a ka re tlatse ka moya wa ho ba le compassion ho batho ba fokolang, ho batho ba shwang ba sa tsebe Morena Jesu Kriste. Hallelujah. Marato ba ka ho bolela efangkgedi ha se hore o etse le rata leo jana le etsang ha le pulpiting, mara ke o kgona ho fitisa ntho eo o itumetseng ebe o e qokela ngwaneno ya pela hao eo mo ratang. O mo rata jwang mare ntho eo thusitseng eo e nkang le molemo sa moshege le yona. Hallelujah. Hallelujah. Kholo tso ya ka ho wena ke let's go and preach the gospel. Amen.